Uhlaleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Umkhanyakude TV bafowethu iy'nkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Igcukamele lishake laphana wey'ngane zakwethu selidlulise okungename laphana ngesithombe okuthiwa ilona laphana lifaka umakoti iy'ndandatho laphana wey'ngane zakwethu. Uveze ngokusobala ukuthi lesithombe sizomxoshela amakhasimende laphana wey'ngane zakwethu ngoba yena akuyena loya muntu ofaka umuntu wesifazane i-ring. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena uma wasibona lesithombe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane comment section. Uma umusha kule channel yethu ngiyacela wenze okulungile ucindezelwe subscribe ucindezelwe nebell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ividiyo entsha. Indlela zami phela manje siyakhanya, ikusasa lami phela nalo liyacaca, nabathakathi bazama ukugadla idlozi lami.